koja je teološka pozadina i objašnjenje rvanja Jakova, sina Isakovog, sa Bogom? Molim te, pitaj Miroljuba da nam nešto kaže o tektonskim pločama i o čemu se tu zapravo radi. Pa ne postoje nikakve tektonske ploče u ovom klasičnom smislu u kome govore evolucionisti. Znači, radi se o tome da nakon potopa, znači kakav je bio reljef planete Zemlje pre potopa, mi ne znamo. Nemamo taj opis. Međutim, na osnovu geologije i na osnovu onoga što piše u Bibliji možemo da vidimo kako je izgledalo posle potopa. Znači, kad je bio potop, kiša je padala 40 dana i 40 noći. Kiša, pljusak. Ne samo da je padala velika kiša, nego kaže da je voda iz dubine zemlje izbijala, jer ispod zemlje imamo velike vodene tokove. Tako da je bila voda odozdo i voda odozgo. I posle 40 dana i 40 noći, to je bilo praćeno vulkanskim erupcijama, zemljotresima i tako dalje i tako dalje. Posle 40 dana i 40 noći tog uništenja, voda je prekrivala celu zemlju. 150 dana. I posle 150 dana bio je jedan kontinent ispod zemlje koji je počeo da se izdiže. Da se izdiže. I tako je nastao taj jedan kontinent posle potopa. Znači, posle potopa je bio samo jedan kontinent. Kad pogledaš profil kako izgleda taj kontinent, ti kad pogledaš planetu Zemlju, planeta Zemlja ima oko, znači, poluprečnik planete Zemlje oko 6300 km. 6300 km. Poluprečnik. Znači, prečnik oko 13.000 km. Samo 40 km površine Zemlje je čvrsto. Čvrsto. Kora. To se zove zemljina kora. Samo oko 40 km. Znači, planeta Zemlja izgleda kao jaje. Unutra je usijana masa i imaš ovu koricu, takozvana zemljina kora. Samo 40 km. Sad kad uveličamo tu koricu, ta korica se sastoji iz dva dela generalno. Donji deo zemljine kore je stena koja se zove bazalt. Bazalt. Ona čini osnovu, donji deo te zemljine kore, bazalt. A preko toga je granit, stena koja čini osnovu kontinenta. I taj granit je lakši od bazalta. I taj granit može da klizi po bazaltu. Ti kad pogledaš šta se desilo geološki, znači posle potopa formiran je taj jedan kontinent koji je ležao na bazaltu, ali taj kontinent u osnovi imao granit, a gore na granitu su bili pesak, šljunak, oranice i tako dalje i tako dalje. Mi sad kad bismo ovde uzeli da bušimo, naišli bismo na granit, na nekoj dubini. Negdje imaš da granit ide na površinu zemlje. Ali generalno granit čini osnovu kontinenta. I taj granit je činio osnovu tog jednog kontinenta. I onda šta se desilo? Posle potopa, kad su izašli iz broda, iz Nojeve barke, oni su se na tom jednom kontinentu umnožili. Ljudi, životinje i tako dalje i tako dalje. I negde 100 godina nakon potopa, taj jedan kontinent je Bog razdvojio u vreme Faleka, tako piše u Bibliji. Znači, taj granit Bog ga je razdvojio i počeo je polako da klizi po tom bazaltu dole. Da klizi. Polako. Znači, to je bio jedan proces polagano. A razlog koji je? Zašto je Bog razdvojio? Zato što je Bog na taj način želeo očigledno teološki da spreči da se ljudi ujedine u pobuni protiv Boga. Ovako su bili razdvojeni na više kontinenta. Južna Amerika, Severna Amerika, a na svakom Evropa. kontinentu je ostavio nekog čovjeka. I na svakom kontinentu je ostavio ljude. I životinje. I sad ti tu imaš više kontinenta. I Bog je tako razdvojio kontinent. I to je bilo nešto što su verovali svi naučnici, verovali su u Bibliji. Međutim, dolazi 20. vek. 19. vek, 20. U 19. veku je krenulo najstrašnije pljuvanje Biblije. Krenulo. I onda već tamo početkom 19. veka se pojavili prvi geolozi evolucionisti koji su govorili o milijardama godina i zastupali paganske koncepte iz hinduizma, jer hinduistička vera govori da smo mi u periodu Kali Juge. Znači, prema hinduističkom verovanju, i to je danas zvanična nauka,
Svemir se širi. Jer je bio veliki prasak pre 15 milijardi godina, bio je veliki prasak, eksplozije, svemir se širi. I sad će svemir u jednom trenutku početi da se skuplja i dođe u jednu tačku. Pa će onda opet da bude eksplozija, pa se širi. Pa se opet skuplja. I to je večni proces. Razumeš? I evolucionisti su prihvatili, ovi ateisti, ovi buzdovani, lažni naučnici su prihvatili koncept velikog praska, da se pre 15 milijarda godina desila eksplozija. I oni su stvarili taj paganski, hinduistički koncept proglasili naučnim. Iako za veliki prasak nema nikakvih dokaza. To su nebuloze. U samom slučaju, u 19. veku, početkom 19. veka kreće ono razvaljivanje ateističko, onda se pojavljuje Darwin, razumeš, sredinom 19. veka, sa ovom njegovom goveđom teorijom. A do tada niko nije... Tad je većina naučnika prihvatala Bibliju. Svi naučnici, tokom istorije najpoznatiji, Newton, Mendel, Pascal, Faraday, Kepler, to su sve bili ljudi koji su bili biblijski religiozni. I niko od njih nije verovao u te gluposti. I onda početkom 20. veka pojavio se neki buzdovan, zvao se Wegener. I oni su se takmičili, znaš, ti goveđi naučnici, oni su videli što si veća budala, kako se dobit ćeš više para. Jer su videli ko kontroliše pare. I, naprimjer, početkom tamo od 20. veka bile su ove goveđe fondacije koje su plaćale, naprimjer, ti napišeš projekat, tražiš pare. Projekat istraživanje čovekovih majmunskih predaka u Africi. I ovi kad vide, ovi satanisti. Koliki ti treba para? Toliko. Evo, bato, evo ti puta 2. I onda ovi idu po Africi, traže. I onda su našli su, kako se zove, nekog izumrlog majmuna, našli 40% skeleta. A ti koji su to tražili, to su sve bili satanisti, ali naučnici. I kako su to bili satanisti, možeš da vidiš, dok su to tražili, slušali su Beatlese i pesmu o Lucy, po Luciferu, jer Beatlesi su bili satanisti. Mislim, to nikog ne interesuje. Njihova poznata pesma je bila Lucy, po Luciferu. I oni kad su pronašli te ostatke tog izumrlog majmuna, 40% skeleta što su pronašli, oni su, pošto su slušali Beatlese, znači bili su u transu, vrtali glavom, satanisti, oni su taj skelet nazvali Lucy. I to je najveći dokaz za evoluciju, da je čovjek nastao od majmuna. Pazi, 40% skeleta, ti kad pogledaš taj skelet, tu se ništa ne vidi, brate. Kao to je prelazna forma između majmuna i čovjeka. I tako se pravi taj Wegener i on je dao tu jednu goveđu teoriju da postoje tektonske ploče, da su se milionima godina kontinenti pomerali. Znači, ne postoje, prijatelji, nikakve tektonske ploče, to je goveđe evolucionističko objašnjenje. Tako da, od toga nema ništa.